bumangon ka ditan. Aldawag. Samuel. Nasa pa ba yung nanang? Madamdamag pa yung bumangon. Ay, nawaw. Ay, niya anasapa sasawam. Kaano nagngaton jay inay. Bumangon ka ditan. Taing katulungan jay amam, ijay talaw. Wen, madamdaman to ka day. Ay, saos di ka agsadot-sadot, Samuel. Kasano ka makaasawa no agsadot-sadot ka mag... Rumbang nalaang aggagat ka. Iti kasta, maisaga na am ti masakbayan ti buklam a pamilya. Ay nawaw, bayamon ta asawa nanang. Awan tumulak kumayat. Di mo ibaga ti kasta anak ko. Mamati ak amasarakam tumitlaang ti babae akagasat mo. Taykun kunada a destiny. Awanan ti kasta ita. Basta ginusto ti babae ken lalaki, mapalinan. Awan day ta destiny dita. Adula amin. Kahit adang arodan na gustuam. Ah, ay kay, addan to siguro nanang. Inton dumteng tigasat. Ay nawaw. Kunam asaan ka mamati iti destiny. Ita, or-orayam at gayam ti kagasat mo. Ay, dadaal san ti ulom, Samuel. Aginom takidi nga aginom pare Samuel. Kakaiso na nga da paginom. Ay kayo na paray. Ag-cheers taman nga raw. Para sa pangmatagalang pagbabarkadahan natin. Ay nawaw. Cheers pare Samuel. Ay, unggayam. Sa dino kumaya ti papanamitay. Nakapulis ka, Mike. Ha? Di talaga nga paray. Adala kong mamapan ko pa siya rin. Ang bye-bye amon day jay. Inton maminsan ton. Inawis na ngamin nga aginom, di aginom ta. Ay nawaw. Adan samutin sabsabo nga madyak mo, paray. Ha? Ay, awan pare. Awan. Among paray. Ada magkakursonadak abalasang dito lugar tayaw. Iso na lang, takas lang babaina. Mo't amapan mangaram kang kuwana. No talaga nga ayatem day ta balasang rumbeng laeng agpudno ka keng kuana. Iti kasta. Saan ta ka nga unaan ti sa balay pare? Ha? Ay, wanya. Wen pare. Iso ano syakti si ka. Ay nakarmenan ti balasang akursunada. Sakbay nga armen ti datuma. Nay, mayat sakit diti aldaw mo ita, anak ka. Ha? Siyempre matananang. Ay nawaw, kasta unay mo't apanagpurmam. Apay, sa dino ti papanam, Samuel. Mapanak agarem. Ha? Agaram ko nam. Wen. Ay nawaw, dinakman paglulukwan si ka, Samuel. Ta sino kumamat nga iti mapan mo armang. Ni Sheila nanang. Anya, ay nawaw. Ni Sheila nga anak da pare Crispin ken Mari Luciati ko nam amapan mo armang. Wen nanang. Anay ko. Pahingin nga kabel kayo. Agtagtagainop kan samot, Samuel. Ay, san man nanang. Pudno ti bagbaga. Kasano nga armam ni Sheila, kano adan nobyo na, kandimot kinaubingam dayjay, agbabarkada kaya, ita, mapan mo armang. Ahaw, awam dakis na. Di na saysaya at agam amo kamain. Iso nga rod mo ti ipit-pitik to'y heart ko. Kaya may sa nobyo na pailaday jay. Saan na nga asawa? Ni mo't pare lare ti masabat ka. Ay, pare Samuel. Agasan. Nakatatar ka ita. Sa dino, iti papana. Ako di talang paray. Uray si kamay. Nakatatar ka ita. Sa di numut ti papanam, pakipumpunan. Ay, sti! Pagpasyaran ko na kuma. Ay, nawaw. Eh, mapang kumagpasyaran at ibalasang sabsabungag. Ay, win, paray. Uray siya, isumula ti papanakay. Sige nga raw. Agpatuloy akaon, pare Samuel.
Sige paray. Ay, mabilang paray. Ada ka di pa ipagam? Wa. Aginom tanto man into malimay. Agkita tanto di tersina ni Nana Birjay. Ay, nawaw. Ay, ko na. Among matayin. Jack, ugali timang paay iti awes. Nang runa no sika, pare laray. Aday ta. At ako niti arubayan da sila. Sila! Yuhu! Sila! Umayak man sila! Yuhu! Ha? Para sa Mail. Apa nga ka dito ibalita siya? Kwa. Ni sila nga minti bagbagakan ka kurso na dak pare. Sika ngay. Anya mo tiaramidom ko maditaw. Anya, nukas ta kursunada mo ni sila. Kano isumot ti balasang nga ipagbagakan ka? Anya? Ang okay lang day taparay. Awan tinasa kita bakarang ka. Ay, saan pare laray? No, okay lang kan ka. Saan kanya? Ha? Anya kaya mo sawon para sa Mail. Tangay siyak tim mo na ditaw. Siyak nga rod ti umuna amang sarong kar ka ni sila. Ay sana, agiddantan. Iti kasta, saan taon ay makadistorbo ka ni sila. Umay ka? May dabis man wine. Sabong para kan ka, sila. Nyangay may sabong sa Mail. Plastic mic. Kaya nasa Mail, plastic mic. Di pa nagaya mau. At least, saan nakas iti sabong ay gemaw? Nalaylay danay. Kaya nasawan, nalaylay ti ayat mo. Apa yan? Anya ti mapaspasama kada kayo adwa, ha? Ha? Nagado ti tababalasang. Ngam syakit din ti umayo sagsagutan iti sabong. Apay, agan ano kayo? Ato sila, sabong para kang ka. Plastik nga agpaisaw. Kaya't naasawon da ito'y kahit saan to apulos amalaylay ti panagayat ko kang ka. Mangipanagnak nga da forever. Sila, my loves. Sabong ti karabasa para kang kanay. Adala nga ro din sabong mau. Ada pa idengdeng mau. Ha? Ay, no sakti song batam. Sigurado nga umatidog pa iti biyag mau. Ngamain, agsida ka iti puro anatay. Nasustansya na kita. Anya? Ay, unay kayo lakit din aya, Samuel, Larry. Anya aya tinaknakan nyaw, tasyak pailaeng magtipagtripan nyaw. Yig mo day ta asabong, Samuel. Ta i-displik man iti balkon. Yig mo day ta asabong ti karabasa, Lare. Ta ilaok ko iti ilot-lutok adinengdeng. Ha? Ay, nawaw. Ala, urayin dak dito yun, wal. Mga laak-labiit iti merindaan tayaw. Tapno di kay ke mabisinan kabayatan ti managistorya tayaw. Ay na, pasensya kayon babaraw. Naibus mo gaya man ti pamerindak kumakada kayo. Anusan yun, aday ito may sa atinapay. Kansa nga ta sa adanom. Pagbingayan yun. Ay, nawaw. Naglukan. Sa kayo mabisina ko. May sa amat at tinapay tinwar ni Nana Banjay. Mudtoy day ta tinapay, Nana. Siyak tipang tidam. Ay, nawaw. Inayadam mo't alaray. Ang mga numaltutan ka. Kas kala mabisinan iti day ta jarmaw. Aywan mga agpay subaraw. Inayadang. Awan mo't mga agaw iti tinapay akang kanam. Magbisina nga raw. Agmerienda ka mo din, Samuel. Agmerienda ka no. Nga awam mamerienda. Alangan nga agawag ti kang kanin nilaray. Kwa, sige lang sila. Inton madamdaman ton. Da ito'y latandanom kanyak. Nabsugak pa'y ngamen. Nay, apayan lari baraw. Muto ti danom, Samuel. Painumam ti danom ni Laray. Naltutanang, darasang. Aguray ka. Ada malagip ko akaruprupa yung itisigod ang nagtrabahwak Ha? Ay, talaga na. Sa dino ka ditisigod na pagtrab-trabahuan niyaw? Ay, nawaw. Sa dino ay Nana. Ijay saw. Ha?
Supervisorak ngamin asigod ijay. Ay, una yan. Grabe kayo, mo't nana. Ay nawaw. Pudno ti ibagbagak, Samuel, Larry. Kinapudno na, duwada mo lang kit. Kun talaga akaruprupa yaw. Ay nawaw. Apay kasdi ka din at talaga ti panagropro pa may nana. Ay na, wain ko na lang arudan. Sa anak amang rabrabak. Talaga akaruprupa yaw dagiti mang pakpakan ka dagiti bakas ijay saw. Kaya't yung asawan, taaw ti bagbagayo akarupro pa may, nana. Kauna, alangan may. Apay, anya ayati ada iti panunot yaw, idi kunak nga ada karuprupa yaw ijay saw. Ha? Ay, kwa na naawan. Sige, umuna nga agawi dahin. Ay, sika nga isang Mike. Dito ikapay. Kuwala ray. Agkuyog tan. Agiddantan nga gawin. Sikan tumang ngamin laray. Ay, apay nga isak. Sika. Kundi aram kan tumang ngamin ni sila maglagayam ti mapamuar may. No di ka kasal baga tao. Oho. Uray siya mate. Kunak man langin no sino ti armam. Ni magayam sila. Ni danugang kamparay. Sige, idanon mo Apay ti kunam di lumaban. Na. Apay karkaritin na laray inton ko disnugan kang paisaw. Di nakpadpadasay nay. At sa magkakambal mo malas. Hiramraman nakpay mate. Ngay nawaw, di naman papadasin si Kasamuel. Apay ti kunam kabuteng ka. Saan? Nay. Apa yan, Samuel, Larry? Anya ti mapaspasamak kada kayo, ha? Nilari naglaing agpapasol. Makadandano ga nga raw. Di mo yalis puspos ni Lani, Samuel. Kino nagbatad asi ka tinakabasal. Ita, pabasulin na. Ay, agtal na kayo man. Apay nga minaya. Anya ti pagapapaan yaw. Kasla kay laubeng. Ibagayo man kanyak no anya ti parikot. Apay anya tinaknakan dagi jay adwa, nga umay da kundi aram kang kasila. Ay, wan nga ron nanang. Jakman amo. Kailang at matlatan ti iumay da dito'y balay. Apay, di da among adan nubyaw. Amo da matikunak nanang. Ay, por Diyos, por santaw. Nubilang laang, jakla kayat amay sa kadakwada ti agbalin anubyaw. Ay nawaw, pulos mo't ananang. Ay pakpakawan. Jakman la mairusok ti makikaida kadakwada no bilang laang. Isu adi ka mas daaw, no apay akas ti pan nakisaritak kadakwada itay. Inaramid ko ti kasjay tapno pumanaw dan. Kat, husto lang tinaramid yung nanang. Disturbo da lang dito'y balay. Imbes nga ado ti malpas at trabaho. Awanin ta isudakit din ti asikasuan. Ha? Kumamot no da pa kairanudan kadakwada. Awan mo't nga road. Ay wala, no makinubyo ka, di ada pa kay ranudan. Kas di mo laang no makibarkada ka. Saan nga di isuda laang ti mairan ranaw. Kaya't yu asawan, may sa ababae ti sabsabungan yaw. Kat nipay sila akaubingan tayo. Why? Na ito Samuel. Sali-sali. Di na kaya tiyagpaabak. Agpaabak. Apay, nubyam ka din ni Sheila? Sampay may. Saan pa'y magayam? Kat si ka Samuel, anyamat ti parikot mo? Makapaiblan mo na ito alaray. Nagadwa babalasang dita mabalin ng armain. No, apay sila pa'y lang may. At ka may. Ay nawaw. Oy Samuel, di nakman isublat a pagtritripan. Ha? Kun may sa anak pa'y anak kasagana para itiday tabanag. Ang aguray ka man. Urnusan nyo man ti bagbagiyo. Kasla kay laaso kan pusa. Agap-apa kayo kit din nga pulang iti may sa babae. Huwag nga ron Santa matasigod na kastoy paray. Huwag nga ron. Ang amam. Kung nato'y pusok nga armaklatan ni sila. Ngam kunamot ti panunot kaw. Saan? Ngamain, ang mga nudinak tumula magustuhan, kapo iti kinalaad kaw.
Nukas na, padata mariri na pare Samuel. Kinapudno na. Kaya kumatin ti umatras iti panagaram kaw. Iso na lang ta. Ay, ayate, mait. Ay nawaw. Amuyaw, nukas tamat laeng, nasaysaya at laengan nga agbabarkada tayo laengan nga upat kada sila. Ay, nawaw. Kas di ayamay. Pag kunaam ngay, mat anasay-saya lang agbabarkada tayong kada sila. Wala, ngamen, awan ti rason tapno agapa kayo kani Samuel. Kasla ita. Ay, wanan niya. Husto ka lanay. Ay, sige, takasaritak to ni Sheila. Ibagagkan ko na sa anak kon nga agaran. Ipabuskoy kon ka ni pare Laray. Ay, kwa? Sanang pare. Diyan mo arman ni sila. Agbirok talangan iti sabali ang arman ta. Iti kasta ka, agtali na iti panagbabarkada tayo nga upat. Bukbukudan latan, adyan nobyo na ni sila. Ay nawaw. Awan lating kay pagtritripanda kaya dua. Pag-aamuyo mat ngamen nga dan nobyo ni Sheila. Ngam arman nyo pa'y laang mat. Ay sos. Aw, kay kumusta nga iti panagaram mo kini Sheila, Samuel? Ay, kuha na nang. Aho? Bayamon ni Sheila. Adan sa paling arman. Ay nawaw, daytan sa mo lamang good time ti kukuam si ka, Samuel. Nay, saan mo na nang? Napanunot ko ngamin nga kita aklangin iti sa baling armag. Ngamin, adan nobyo ni Sheila. Kan may sa agbabarkada kami. Sa kursunada magayam ni pare Larry ni Sheila. Mas daawak ang amain. Taapay mo't ani Sheila pa'y laang tinapan mo inaraw. Ay, dadaol san ti ulaw. Ninanang mo. Saan mo ta? Ay kwa, basta, kasday. Adan sa baling armag. Iso nga, agsagana kayo. Tadumanon tayo. Ay, nawaw. Awan pa'y lanubiam ngam dumanon kan. Ay, awan maun, Samuel. Dadaolon at talaga ti ulaw. Kapaliyas na nanang. Kaya't kwa sawan, isuntumot lang ti turong na. Numapanak agaran, kat sungbatan nak ti balasang. Oh, di agkalay sa kamin tumot tin adagaos. Laray. Apay pare Samuel. Nakasirseryoso ka, Mike. Pampanunutek lang ti imbagbaga ni Nana Vanjay. Ha? Tina ni sila? Una, asino pa'y kumaya ti amom a Vanjay. Ay nawaw. Apay ka din ni Nanang. Ay, ni Nana Banjay. Amirisag dagiti imbalbalikas na. Hindi na pantapin na siyar ni Sheila. Kas kumaitian niya ngay pare Samuel. Ti kunana, nga da karuprupa ta iti sigud a nagtrabahon na. Ay, nawaw. Di mo ni palagip day kay pare. Masurunat. Pudnaw adi na indiritsaw. Aw, makapasayra tamit ikili na. Ay, exactly paray. Kaya nasa wine, saan na taakayat apara iti anak na. Kawamay tanalaad ta. Iswabay may amaw. No talaga nga awang mangayak ka data. Di ano santan ti agbaa. Oray na laan ta. Basta gwapo mo ti panagpuspuso ta. Eh, wala pa rikoy. Day tati the best. Aba namat ay jay gwapo ababae raw. Oh, kumusta kayo matan ka ni Harold, Sheila? Ay, awanan lani. Nagsina kami. Anya? Ang apay. Kasano katadamot gayam other woman na? Ay nawaw. Kunak tupay kat. Kasano kat nakatataarmat nga men jay nobyom. Ha? Ni mat Samuel tagturong dito eh. Ay hunag paiso. Oh Samuel, kumusta? Long time no see. Nakatataar kay taa. Papanam nga eh. Ay, kwala na eh. Dumanon kami itayan da Carla. Nukasta, mga sawakan, Samuel? Ay kuwi na, kahit maawis kayo amin. Nang runa kada kayo adwa. Nukas na, mga sawa kan, Samuel. Wen sila, kasi ti apaw.
nakasara ka mo't iti babae ang nangayat. Kaya nangipatag kanya, iti likodan ti kinalaad ka. Samuel. Ay nawaw. Congrats ang harod, Samuel. Ah? Sa wakas, mga sawa ka matlangan. Ni, aguray ka. Ni matlari ti sumungad. Huwag magpaisaw. Ay, unila kita pa na kay ranranan ngay. Ay, saan ako na marigatan ang mga awis ka na kayaw? Ah? Ni, anya ti kayat masawan, Lari? Kas kanyak, mga sawa mo ni Pare Lare. Sheila, Lanay. Ha? Ay nawaw talaga. Congrats kada kayo. Maragsakan kami para kada kayo. Kamaudyanan na, agpamilya kayo matlangan. Maksayanan tibaak dito'y lugar tayo. Wala! Pununay day tala na eh. Iswa da kayaw. Makiasawa kay mutan. Ay, nawaw! Itinagan ni Ayat, awan na laad, nagwapo kan na pintas. Ti importante, kat ti ugali. Kang runaan iti amin, ti panagtalinaad, ti panaggagayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Amot gaya, Mari Marta. Anya ti masapol mo? Ay, umay ko kumadamagan. Nagpapautang ka pa'y laang, Mari Isang. Wen, agpapautang akpay laang. Iso na laang, ta medyo nanginamot basti ti interest na. Mano aya, Mari? 5% monthly, kumaray. Saan ko ngamin akwarta ti ipapautang ko? Adamot financer ko, Maray. Iso ano di mo kabailan ti 5% monthly? Agsapol kalatan iti sabali a pagutangam. Ay, okay lang kanyak, Maray. Pautangan nakman nga ron iti 20,000. Payable in 3 months. Ay nawaw, nagdakulan, Mari Marta. Ay na, adalang ngamin napatag a pangaramatak. Di ka madanagan. Ta saan ko mong nga itarayan? No kayat mo akat agpinirma talata. Tapno makasigurado ka, Maray. Ay nawaw, sa dino tinangalamin ti kwarta, bakit? Ay, di mon saludsudan, Waldo. Pinasayaat, mangkita ka iti beach a mabalin tayo a pagbakasyonan. Anya? Tapno makapag-beach tayo mo't Ay, agpudno ka man. Inutang mo maninday ita anya. Sana balay, payable in 3 months. Nawaya na ita. Ay, isublim day ta kwarta. Di ka mang ibabain, Marta. Ay nawaw, bayadak to kunak lang arudan. Ay, no di mo kaya tag-beach, ay kada kamilatan ka dagiti ubing Agbati ka laangan dito balay. Ay, nanaimbag pa'y dama ng Marta. O, apay mo't ana ibagam ti kastabak lang. Apay, hindi mo nakita ti post na iti Instagram na aya? Instagram? Wen, iso tinangipusan na nag-beach dasi ka. Ay nawaw, no kasta, pinag-beach dagayam, tinutang ni Mari Marta kanya. Ha? Pinautangan ni Manang Marta? Wen, ang madamot kit di pinirmaan na. Hoy, naimbag ano mabayadan na dayta? Wen mat siguro, nagkarimat abayadan na adagos, bakla. Ay, nagsapa ka launay mo't isang anak ko. Sa dino ti papanamaya. Mapanak iti ayan da Mari Marta, nanang. Makaamo kayo matan amangan Sana bale, tanakaluto ang matan. Anya aya ti aramidam iti ayan da Marta. Mapan ko singiran ti utang na nanang. Talo abulan mat gaya man ti utang na. Due date na ita. Ala, agrubwat ka nga rudain.
Abangan kit day no masapad amapan ije bangkag da. Kastamot lagi ko nanang. Sige nga Rod, inakon. Mari Marta! Maray! Anya ayat ti masapul mo, isang. Bigbigat nga agpukpukaw ka iti paraangan may. Ang mga nanya pa iti panunutan, dagiti kaaruba. Imayak mare, taumayak ko maagsingiran. Ay nawaw. Awan pa'y magtiimbagak nga umay ka, maray. Talo abulan ng ti utang mo mare. Due date na itan. When ang inuray mo kumamot ti text ko. Saan aday ta umay ka agsingsingir no kay kayat mo? Adda pinirma ang mare. Nalipatam samutan. Ay, urayim ti text ko ah. I-text kanto no makadiskarte ak iti pagbayad ko. Saan ang mabalintikas na mare? Utang is utang. Bayadam iti aldaw ang nagtulagan ta. Awan pa'y nga rod maitod ko ita. Urayim nga min ti text ko ah. Isang. Ay, unay ka. Ay, apiakas na tilangam ngay may diti balay manang isang. Nahan ano ka? Masurunak iti dayjay amarta. Ay nawaw, apay. Due date ti utang na itan. Ngam awan met ti kunana nga agbayad. Ay na, napan ka kumaiti ayanda ah. Kano na panak iti balay da itay? Oh, anya iti ko na. Urayag ka no ti text na. Uwas! Ay, nagpuskol mo ti panagrup-rupa na daitan. Ay no, nujak lang nakapagtupol itay. Ang mga num. Unay kameten manang Marta. Na, anya man ti basol ko kan ka, bakla. Ay na, nadamag ko adi mo pa'y binayadan ti utang mo kani manang isang. Ah, day taka day. Ay, kat makauray ah. Kurang pa'y ti kwartak. Bayadak tumot laeng. Ay na, no utang, rumbang abayadan. Oy, bakla, amok day ta. Saan amasapul apalagi panak. Kun may sa, kunamlan asinumat ni isang ngagsingsingir. Kat no dakkel unay mat interest impautang na. Itata nagastos mo ti kwarta, agreklamo ka ki din. Kat pudno may. Agasem nga iti 5% monthly nga interest na. Ay, umunay ti amin, naibaga naman siguro kun ka, numano ti interes, sakbay nga imutang ka. Ay, uray ah. Dakkel lata ti 5% monthly. Ada nagdamagak. Kat sobra ka no ti 5% a porsyento na. Ay, unay kan. Anya, klase ti panuno ti adaken ka. Inutang mo, itata pa nagbabayad, agririkan anangina ti interes na. Ay, nawaw. Di ka mangibabayan si Kamarta. Bayadam ti utang mo kani isang. Kasano ko maabayadak? Kat dakkel unay ti porsyento na. Ay nawaw. Ay, umunay ti amin. Among mat siguro, wano na ibaga na mat siguro, numano ti interest impautang nakin ka. Oh, Ay saan? Itian niya ko maaga po abayadak dahi nga interest. Kat dakkel unay. Ay, naglalaingan nan ngay. nagpuskol ka ti pa nagrupa mo, takasta pa iti ibagam. Ah, ay, napuspus ko lata ti rupa ni isang. Ngamin, nanginaunay ti interest, dagiti ipapautang na. Nadayta ka manan. Agbiro ka manan iti rason mo, tapno saan ka masingir. Sa anak nga agras-rason, Waldo. Ibagbagak lang ti pudno. Ngamin, adamot nagdamdamagak ket kunada. Sobra kanu ti kasjay nga interest. Diyan ka mukin ka. Nagpuskol met ti rupan dayjay amarta. Dilagbaing. Isupay naibagamit gayam numano ti interes. Angem, dakam mo. Wan, imbagakan kwa na, kat imanugot mat. Itatag singira. Ibaga nakit din asobra ti interes asing singira. Inlawlawag ko kenkwa na nga adda financer ko. Iso akas jay ti interes ko. Ay nawaw.
Ay na, sigurado nga agbirbirok iti rason tapnosan nga agbayan. Ha? Saan asyak ti kalkalabanan day Marta? Kuna na siguro ang makalusot manen Kastamot ti naramid na kan ni Manang Sabet. Iso asa na makasingir ni Manang Sabet kan kuwana tanagbuteng. Ay, no siya. Saan ko akabutang day Marta? Imanugot iti interes ang nagsaritaan me. At dapat pinirmaan na Iso asaan man nga kasta-kasta. Ha? Irwar kun to pa iti video kan record ti saritaan me iti imutang kanya. Mabiit man laang pare Waldo. Nay, kada ka di baga Marisang? Naibaglakit din ta nakita ka. Saanan ang masapul ang mapanak ijayayan nyo. Pare, ipalagip mo man kin ni Mari Marta. Tabayadan ng tiutang na. Ay, diyan ka mo iti dayjay nga asawak, Mari. Nagadulakit nga amunan. Sang kay baga na anangina kanong amin ti sing-singiram nga interes. Wen, talaga anangina, tadda financer ko. Saan ko ako kwati kwarta nga ipapautang ko? Inlawlawag kumatday takin ni Mari Marta sakbay nga imutang. Ay, kung naktumot ngamin kayo. Amuna akasta ti interes asing singiram. Sa ita, agpatangkan ki din. Adda video kan record ti saritaan me, pare. Ah, Ala, umay ka, takitaam, ipabuyak ken ka. Nabambanugak, Mari Isang. Pangaasim tadi mo disturbuan ti panaginanak. Ay, nawaw. No amom kumati agbayad, saan kan akulitan, Mari Marta? Angam kasla nalipatan mo, tanti utang mo. Di mo malagipan ti agbayad. When ta sobra ti interes asing singiram. Ulitak manen Mari Marta. Sakbay nga imutang ka, imbagakan ka no mano ti interes. Imanugot ka mat, kat imutang kalat na. Itatag singira, agririkan. Oray i-post nak iti Facebook, Mari Isang, saan ko abayadan jay utang ko. Di ka agar aramid, Mare. Tada video kan record ti saritaan ta. Ha? Naglawag. Imanugot ka iti interes nga imbaga. Anya kumat bibiyang ko ngay. Sa anak nga agbuteng, taamok ahusto ti ilablaban ko. Ay, nawaw. Ay, daytoyan tirigat na. Kundi utang kayo, intun pa nagbabayad, ado tiririyo. Una yan tikas na ang klase ti panunot. Da kayo laang ayat agkasapulan iti kwarta. kita mo numaminsan bakit? Saan anasaya at tikas na? Asi ka lang arudon tinakautang. Kasta pa'y teramidan. Di oray ipabarangay nak. Sa anak nga agbutang. Na, ay, di mo karkariton ni Marisang. Di mo amo, ti kabalan na. Oh, sa nabalay. Tawan pa'y mati na ibalod gapu iti utang. Kayat mo ka diti may pabarangay. Kayat mo, ti madan iti record. Uray saan ka maibalod ta maibabain ka. Laglagi pang ta. Oho! Na, takas tapay lati sungbat mo. Wala, agpatangken ka. Agpatangken ka, aginggat mauma ni Marisang. Di agpost laeng. Sa anak nga agbutang kunak manan. Basta, illegal ti pautang na. Saan lang nga illegal? Nangina pa'y ti interes na. Kanayon ang nangina ti interes. Dahil tala ti rason mo may. Kat no nabuyak kan nang ko ti saritaan nyo iti imutang ka. Naglawag nga imanugot ka iti 5% monthly nga interes na. Ita agriri ka. Ha? Agrason ka pa ilang. Kino adda bijaw. Iso ti impakita na kanya. Iso na mo nga imanugot ka iti 5% monthly interest. Ay agbain ka man sika. Imanugot ka iti imutang ka. Itatasingirin da ka. Nagadon aririn. Ay nawaw. Ada ka din ni Marisang na narosita? Ada na pananda, Waldo. Apay ka day. Ada ko maited ko kan kuana nana. Anya day jay. Bayad, ti utang ni Marta. Ay nawaw. Ay naimbaglaangin Tanalagit ni Marta. Saan nga rod nana?
Anya ti kayat mo asawan? Kinisayak ti indulin na kwarta. Ay, mga no agririn tao. Tinapatag kat mabayadan na ti utang na nana. Ay, awatan nyo kidin. Taitad yun tao kani Mari Isang inton sumangpait. Ay, agya manaklaunay, Waldo. Ay, sigurado ang maragsakan ni Isang. Tamabawasan nun, ti pampanunutan na. Naimbag mat ta nakalagip ni Mari Marta kat nagbayad mat na ang nanang. Ay, ni Waldo, nga asawa na ti Imay. Anya? Ti kuna na kanyak, kinisayan na kanu ti kwarta nga iduldulin ni Marta nga asawa na. Ay nawaw. Imbag pa'y ni Pare Waldo. Amo na ti agbaing. Ay, pudno launay takunam, anak ko. Agbalin ko man nga adal day takun kwa na. So asikamat, Isang, di mo pa utangan dagiti tao nga adu ti riri na no pa nagsisingir. Talaga asahanan nanang. Narigat a pautangan ti kaskin ni Marta. Nalaing nga umutang, ngam no masingir, nagadun ariri na. Waldo, naksayan ti indulin ko a kwarta. Sika ka di tinangala? Wen, imbayad ko ti utang mo. Ay, nawaw! Ada na patag apangaramatak iti day a kwarta. Apay nga bayad mo. Una, tadi mo ti agbayad kat singsingiran da kan. Siya akong tinangyawat. Isublim day a kwarta, Waldo. Hindi ka agar-aramid. Awanan, imbayad ko nga rudan kani Mari Isang. Ay, no, Waldo. Talaga adi ka ang pampanunot. Sayang ti discount ko ma. Anya a discount nga ibagbagamit. Inuray mo kumapay a pinagbalin ni Mari Isang a 1% ti interest sa mo binayadan. Ay, awan mon, Waldo. Di mo amo tag-diskarte. Nunay ka na ya. Alokwan day tapang panunutan. Nuan niya tinagtulagan niyo. Iso ti masuro. Manganan, Anyat masida. ay kat ugot manen No saan ka kumangamin a nagpakalaeng kat binaybay am asyak ti bayad iti utang ko kan ni Mari Isang. Di naka-discount ta kuma. Ha? Adda kuma ti maigatang iti naimas ama sida. Day tala ka na yun ti bagbagamit. Ay, matitilang tilapayag ko na makangkangag. Pudno matibagbagak Isungarod nga agri-react iti 5% monthly interest. Tapno maka-discount ta kuma. Hanggang napanmukit diin ti kakaisuna kwartata. Ay talaga di kag sardang. Talaga nga urayam ang mapunwanak. Ay, ti utang, bayadan. Noan niya ti interest ang nagtulagan niyaw, iso ti bayadam. Nagkadu ka aririmon. Unaw, urayam ang makarmaka sa kaagnakan. Kasta, ti kayo mau, Ay, saan? Ti Papa Nam, Vilma. Ay, nawaw! Si ka magayam, Zinay. Unat mo tabuok mo. Impariban ko man, Mare. Ay, sana ulatan, Mare. Ay, no. Magustuak man taunat abuok mo. Kat noon nat matibok mo. Wen ngam adayo amay mayat tabuok mo, idi nagpariban ka. Ay, kasaritak tuman ni Flora. Tapno ipariban ko mo, tibuok ko. Panagkunakit saan mo nakasapulan ti agpariban. Ha? No ka ba ilang tagpariban? Di ka ba ilak ma? Flora, lakay. Inted mo't kanon ni box ti bayad tinatenta. Apay ko mano inted na. Ay, nalakay. Kaya't ko kumamot ti agpariband. Ha? Ay nawa, itiyan niya aga po. Kuni, unat mo tabuok mo. Bakit? Basta. Kaya't ko nga rin ti agpariband. Apay ko mapay lang ka unat nga rudon tabuok mo. Basta. Kaya't ko kumamot nga rin ti agpariband. Lakay. Ibingayan naktumot iti naglakwam iti natang
Ta tinulungan kamot ang nagtrabaho ijay garden. Imbis nga igatang tayo ti masapsapol dito palay. Basta, ited mo tibingay ko iti bayad tinateng ta. Sa dinaw ti ayan ni Vilma, Floraw. Nagpaili tatang. Ay nawaw. Kino dapay mo bangos kan karni a ginatang na dilunais. Saan ka nung agpalingki tatang? Mapanagpariban. Agpariban? Apay ko unat mo tibok na. Jack, amo tatang? Wala nakita na nagpariban ni Zina. Iswatuladen naman ay. Ay, nagpaiso niya. Nasalaw ko ni Zini di tadalan. Kit, ni, unat mo tibok na. Ay, una yan ni Vilma. Tuladan na tayo namin na makita na. Ay, huwag nga ron tatang. Uray saan mo ta kasapulan kag pariban mo tayo. Unat tabok mo kung kunak napanlatamay. Magsaysayang lay ti kwarta. Ay, kunang tumat. Nagbagay ko ti agpariband. Ay, sigurado nga ado ti umapal kanya no makita na ti buok ko. Itay ka pa kita sa iwan at isantay. Ay, nawaw! Makapakigtot kayo matatang. Kay ka, tinagusarami ti kwarta ngayon ti asawa. Sana bali tabagay ko matatang. Saan aya? Oo, kitaan nyo ti buok ko. Ay na, kasla buok ti artista. Ay, daka mo kang ka. Yung kakidi tulunod ti balon ti asawam. Nasa papay mo? Ay, nawaw. Ay, mabit lang tasagay sayak ti buok ko. Ha? Ay, naitay ka pa sagay-say. Ay, kurang pa'y nga ron, tatang. Masapul nga inoras, ti panang sagaysay ko, iti buok ko ita. Apay nga itaka lang, Vilma, bakit? Magbisbisin ako. Itay pa nga orayak. Pasensya ka na, Floro lakay. Nasalaw ko ngamin ni Ante Rosa. Kat napagsaritaan, miti may papan iti unat abuok ko. Ay, una yun. Tultuladom sa mo ni Sini, akaarupa tayo. Ni Zeni? Ito niya kumaaga po at tuladak ni Zeni. Saan aya ang mabalin akayat ko lang matiagpariban? Amo kung ti style mo. Ay, lakay. Ibati ko ti balon mo dito'y makaamo kanton amangan. Agawid akmat laadagos. Ay, mabit lang. Anya ka diti paaramid mo. Kita ma. Amangan no adamanan makitam di tadalan kat tuladem tumanan. May bus ti kwarta. Wen ka di. Danag mun. Aya. Nagpariban ka mat nga agpaiso, Mari Vilma. Siyempre, Marizeni. Kita ang tibuok ko, Ay na. Kasla buok ti artista. Kat, sigod mat. Sigod din amayat tibuok mo, uray idi saan ka pa ang nagpariban. Amo ka. Ipagpagamlaang day na tatipanag ko nam, kat si ka lang ti makabaal na agpariband. Ni, napaulimag ka matan, Mari Vilma. Kwa? Ay, adalang aming nalagip ko, Mare. O sige, panawan ka pa'y tapno saan ka amataktak. Sige, agan-anad ka, Mari Vilma. Ay na. Kunaklakit din no artista ti masalaw ko iti dalan. Si kamot gayam, Vilma. Sa dino tinagapwam. Ay na, Nana Lucia, napan ko man intulod ti balon ti asawa? Kasta gayam. Mapanak mo't ijay ile. Nana, awan ka di ti madlaw mo? Ay nawaw. Kas kumaitian niya, Vilma. Ay, di mo ka di makita ti buok ko nga unat? Sigod mo't nga unat ti buhok mo.
Wala na. Hanggang amuyo, nagparibandak. Ay nawaw, uray ni Sene. Nagpariband mo't lang. Aguray ka, nana. Adamadlaw ko. Ha? Agnga nga ka man, nana. Ah, Ay! Inpaalad mo gayam dagitingipan mo, Nana Lucia. Ay na, italaan adlaw ko ang nagpa-brace ka. ha? Lakay, mangan ka pa'y ha. Adupay mo tinagbati ang masida. Hoy, diretsunak man, Vilma. Ada ka di masapol, Mau. Itay pa yung makadlawa ka. Wangamin, lakay. Kuha nga. Kwa, kaya't ko kumamot ti agpa. Brace, itingipan, lakay. Anya? Ay di ka agararamid si Kabilma. Ada na kay budgetan ti kwartata na batay. Alan, lakay. Italaang mo. Kaparpariband mo. Ita, agpabres ka manan. Kwa, nakitak namin itay tingipan ni Nana Lucia. Kat, ay na, wow! Nagmayat abuy-buyaan si ka. Mangan kakit di matayin tani, aginanatayon. Alan, alakay. Sige ka din, palubusan na kun. Ay saan? Igatang ko iti abuno kun similya ti kakaiso na kwartata yaw. Samay sa. Sana basta-basta ti agpabres. Ti brace ama ko nakit para lang kadagiti ada diferensya tingipin na. Kuno nagnina. Basta, kaya't kumati agpa-brace itingipan, lakay. Anya ti masapol mo manang Vilma? Adala ko mati umay ko damagan, Georgie. Ano yan? Nang hinaayat ti agpa-brace itingipan. Ay, nangina. 45,000 sa mo, ti kababaan ita. Ay, no, wow! Nang hinamagayam. Apay, agpa-brace ka manang. When kuma. Hoy, nagmayatupit ang ipon mo. Panag ko na, kahit sana nakasapulan ti brace. Oh? Mayat ngamin aboy buyaan. Kita man dagiti kalugaran tayo. Kaduan na kat naka-brace. Uray ni Nana Lucia. Nagpa-brace mo tan. Nasalaw ko nga ron ijay dalan, idi na minsan nga aldaw. Ay na, sana gaputa da nakita man naka-brace kit tuladem. Para laang da dyan kadagiti ada diferensya tingipon na. Kaya't ko nga ron mat. Di ka gararamid manang. Saan apang forma ti mako na a-brace tingipon? Do-it-yourself braces for only 1,500 pesos. Ay, nawaw! Ay, i-message ko man to'y nang i-post. Ada magayang ti saglala ka a braces. Ti ko na ni Georgie kat nangina ka no. Ada magayam 1,500 pesos laang. Hindi kong kunam di tamo bakit? Ay, nawaw! Saan asika ti ka sa saritak, Floro, lakay? Anya nga raw. Agbalakan. Agsasaukan, agmaymaysa. Kwa, ada nga min nakita ka for sale at do-it-yourself braces. Ay na. Masapol nga min ayang agpabres ka kat aw diferensya tangipon mo kuna manan. Nagmayat nga min nakitkitaan no naka-brace ti may sa atao. Lakay. Kas kumakan ni Nana Lucia. Kan dagiti dadto maakalugaran tayo. Ay, sana masapol at tuladom ti amin ang makitam. Panunutom pa'y anaimbag, no kasapula mo no saan na. Tatang, sa dino tinang ikargaan nyo iti order ko nga in-deliver da itay. Ada iti salas. Anya day jaya. Braces day jay, tatang. Ay nawaw. Talaga gaya madesidido kang agpa-brace. Kaya't kumot. Iso nga ron ti uso dito lugar tayo.
Uy, naimbaglangan Taadda nakita analakla ka. Di ko na ni Georgie, kahit saan ka no basta-basta tiyag pabres. Kaya't ko nga rod tatang. Nagmayat to pa'y akit kitaan. Apay pang porma gayam ti Bryce. Ay na, aglisi kayo man kit di itidalan ko tatang. Takita, no husto mat lang tin deliver da nga in order ko.